Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Cerita Gaza Malaysia telah berada di Pantai Timur di Pasir Putih bagi jelajah CGM Misi Amal 1.0. Dan hari ini 3 Mac kita berada di Masjid Mukim Padang Pak Ahmad dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Pembangunan Insan Kelantan. Kita telah merewang bubur lambuk. Kemudian selesai merewang, kita agihkan bubur lambuk tersebut. Dan insyaAllah kita akan mengagihkan 50 kotak bantuan kepada golongan asnaf di Mukim Padang Pak Ahmad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya teringat bahawa apa yang kalian sedang bangunkan dan apa yang sedang kalian lakukan di sini, bagaimana kalian menjentik rasa cinta